Ich sinn de Claude, ich si blanc, ich hun RP. Ich gesinn seit lo 5-6 Joer gesinn ich go neich méi an schon ëmmer Bengel beimer fir die Leiit, die der géint kommen oder nieef der sinn matkränem wet geht. Wann ich an de Kaffeerester komme kucken ëmmer fir Dir ze fannen, fir der Jalenkel schon rakommen, fir op Leiit ze werden, wo man Rendevous hunn, a war kéint du ass dats do Personal ma hëlleft op den Dëch ze goen, wo man reservéiert hunn. Wann ich an de Restaurant rakommen, da soll Personal sich firstelle, wie se sinn, a mech bei den Dëch gidéieren an mé de Restaurant bësse beschreiwe wie das, op e Gros ass op vill Dëcher do sinn. A wann se mich gidéieren, wann ich klift, dats ich do kënne entweder d'Schëlle oder Nielbau hoelen, fir dat si mich beim Dëch gidéieren an schon mein Blannebengel ëmmer debäi, fir mich zusätzlich schon erëm ze fannen, wann Hindernis ass NRW bis du hin sonst wie stoine gidéieren mé de Stuhl weisen, wo ich da so sitzen, wat se feisinn den de Stuhl neike bisssen rauszeien, fir dats ich mich kën drop setzen. Meeschtens gëtt et keng Breil, op der Koet gëtt kein PDF, da wier ich froh, wann de Service ma kenint de Menü Koet fir lesen. Ech so hin, da werd ich gär hunn, da sollen si immer puer Propositionen fir lesen oder fir soen. Ma wann ich Dëch sitzen, da so ein Service ma so, wo d'Forscher der Messer ass, wat eng säigt, wo Gedrängs, wo d'Fläche steet, an noch van Dir se kënnt, dat se so 3 Auer, 6 Auer, 9 Auer, 12 Auer, wo Dirsen läit, fir dat ich mich no Teller ëmfannen. Personal soll sich umelle, wann se komme, Mä soen heime sinn do, an noch wat se fortgin, an neich Trickeln Dëch, wat schon do stung net, dats ich tenore Musichen Tachte fir ëm ze fannen. Wann ich op Toilette gehen, da wäre ich froh, wann Personal mich du hingidéiert, an wann man op der Toilette du kom sinn, dass sie mir erklären, wéi Toilette opgedeelt ass, wo de Lavabo ass, wo Toilette ass, an dat se kéint de bësse Worde bis ich fertig wie, an hen nur Trick bei de Stuhl bringen, dass ich mich kan setzen. Der Herausforderung beim Bezzuelen ass das haut alles digital gemerket, dass ich do Vertrauen an Personal hunn, dat se Schinemeng Koet gin, mat dem Code, dat si me dat anständig kënnen aufrechnen, well ich keng Tastature mé gesinn an digital nëmi kën erkennen, wat do steet. Zum Schluss wier ich froh, wann Personal me hëlleft d'Jacket unzedoen a bis bei den Adapter rausbegleet, fir dat sech och gut heemkommen.